سلام тамошобинони азиз, худи ҳозир дар шаҳри Душанбе тренинги навбати устоз баргузор шуда истодааст. Управление персоналом, идора кардани коргарҳо, мисоле ки марҳамат камтар бошадан пахши мустақима барои шумо пешкаш мекунам. Марҳамат, рафтем. Диққат кунед. Ман бисёр дарс дода фаҳмидам ки 90% одамо бизнеса ин уровеньга мебаранд. Барои ҳамон соҳибкор мемонад. Баъд аз чанд вақт, як-якбора, баъд аз чанд вақт мефаҳмад ки нархҳо қимат шудан, бора фурӯхтан натонистем. Астаткамо бисёр. Клиентҳо дигар шудаин, борои мо ҳамаш дигар ҷо бурафт. Клиентҳои мо дигар ҷо рафтанд. Замон дигар шуд. Методика дигар шуд. Чунки вақте ки одам управление на уровне задача кардан гирифт, одаме нест ки стратегия фикр кунад. А стратегия кай ба дар кор? Вақте ки конкурент ҳаст. А конкурент ҳаме чӣ ба ҳаст пашти бачаҳо. Ҳозир бозоре нест ки конкурент набошад. Кадом маҳсулоте ки шумо пеш набаред, кадом хизматрасоне ки шумо пеш набаред, конкуренсия равно ҳаст. Дуруст? А барои ҳамон чо карданатон дар кор? Ҳаракат карда, якумин коре ки ёд гиред, мана ҳамин чорта чӣ? Задача одаме ёбед ки команда созед ки задача команда ҳал кунад. Барои команда управлят кардан, система сохтан ба фикр кунед. Як вақт ман Америка ба якта еврей хати консультация гирифтам, вай ман ба гуфта буд ки Давлатов, не надо работу делать хорошо, надо работу организовать хорошо. Ки фаҳмед? Ман гуфт ки ты не думай, как работу хорошо делать, а думай, как работу хорошо организовать. Мо чӣ кор мекунем? Мо ҳаракат мекунем ки ҳамин кора, то есть ҳамон кора худамон нақс кунем. Мумкин ки худатон нақс кардан тоед кора, не ки шумо ҳамаш ба успех намекунед. барои шумо кора ташкил карданаша фикр кунед. Худатон кора карданаша не. Кора чӣ кор карданаша? Кора сохтана, кора ташкил карданаша. Система сохтана. Система сохтана ки ҳамин система кор кунад. Система кор намекунад, то рӯшкаи қалам қати кор кардан одам ёд нагирад, то нақша кашидан ёд нагирад, то стандарт сохтана ёд нагирад, то план кардан ёд нагирад. Барои ҳама қадар анаманамон управление на уровне стратегия чӣ ба лозим? Шумо медонед ки курси доллар болои поён мешавад. Шумо медонед ки бозор ба конкурентҳо зиёд мешавад. Шумо медонед ки товарозаменитель пайдо мешавад. Ҳамин маҳсулоти гоза ҳамин ба аналогия все равно пайдо мешавад. Методика дига мешавад, продукт дига мешавад, сол тренд дига мешавад, модда дига мешавад. Мана мисол одамо хонаша уже мебеле ки пештатар мегирифт 15 сол пеш, ҳозир он хеле мебел намегирад. Ремонте ки мекард, дизайне ки 15 сол пеш ҳозир намекунад. Пардае ки мегирифт намегирад ҳозир. Дидане? А чиба? Чиба ки ҷамъият пеш мерад. Вай дигар шудан мегирад. Шумо бояд ки чӣ кор кардан дар кор? Як қадам пеш будан дар кор. Як қадам пеш. Агар як қадам пеш набошед, шумо пеш намеред. Мисол, портфел продукти шумо кӯҳна мешад аз 3 сол то 7 сола. Мана мисол, любой продукте ки шумо доред, мана ҳамин хел аст ҳаёти ҳамон продукти шумо, мана ҳамин хел аст ҳаёти продукти шумо, мана ҳамин хел мебурад, тамом. Жизненный циклаш тамом мешавад. Ҳамин вақт пештатар 10 сол буд. Мана ҳамин вақт 10 сол буд пештар. Анҷи сар мекарда дигар 10 сол ба, аста 10 сол ба. Мана мисол нигоҳ кунед, ҳамин бизнесмене ки соли 92, 95 чӣ сар кардан, як 5 соле ва 7 сола пулдор буданд. Ё ресторану кафе бинед, як популярный мешаду, баъд аста тамом. Любой чия мехед. Ман ҳамин раҳи Анзоб мерафтед, якта чиким кафе буд, пурли одам буд, ҳозир бинед ҳеч ки нест. Ҳамин вай мерафтан ку тарафи Хужанд. Ё ки мана ҳамин ҷоя нигоҳ кунед, ҳамин худи ҳамин шаҳра бинед, кафе, ресторано, любой магазино, як модда мебурад, тренд мебурад, анако ҳамин тренд кӯтоҳ шудана. 3 сол 5 сол шудамин. Сари 3 сол 5 сол
чизи нав пайдо шудан мегирад, товарозаменитель, услугаи нав, чиз нав, уже вай маҳсулоти шумо кӯҳна шудан мегирад. барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? инҷи этапҳо пайдо шуд. ин этапи запуск бошад агар, ана ин этапи уже развития, мана ин зрелости ва уже вымирание сар мешавад, уже мемурад инҷи. мана ҳамин этапа шумо бояд ки чизи нав ваша, мана ҳамин этапа запускат кардана ёд гиред ки бо далши бурава. запускат кардана ёд гиред ки бо далши бурава. ҳар бор примешаете точка роста. барои чи Toyota ҳар сол нови модел нови мошин мебарорад, барои чи Mercedes мебарорад ҳар сол, барои чи iPhone мебарорад ҳар сол. агар ки набарорад, конкурентҳо ҷошо мегиранд, сразу ҷошо мегирад конкурентҳо. мана Nokia ҳамин кора накард, ҷошо гирифтанд. кадоматон пештар Nokia телефон доштетон? а ҳозир дорем Nokia? не, уже нест. 83%, 84 ба фикрам 7 ё 83% бозори дунё дасти Nokia буд. як дамба несташ кардан. ҳозир таки 4% дасташ буд. большой потери. айнан намехе. барои ҳама қадар стратегия дар кор аст, барое ки чтобы вы не умерли. барои чи стратегия дар кор? агар нахоҳӣ мурдан, баъд аз 7 сол даромад доштан мехоҳед, баъд аз 15 сол, баъд аз 10 сол, значит шумо бояд мана ин кора кунед. кане ду кас як муаллим, як кас талаба, якдигаре бифаҳмон чӣ фаҳмидӣ? ду кас як муаллим, як кас талаба. давай сар кунед, фаҳмонед чӣ фаҳмидӣ? سلام باشید تماشاچیان عزیز، لایک گذارید و دلیت کنید با پخش مستقیم ما. خود حاضر در شهر دوشنبه ترینینگ برگزار شده ایستاده است. یک تا تو معلم، یک تا طلبه. گفتن که تو چی فهمیدی؟ بعد رولاتون رو حلش کنید.
خب تمام کرده؟ خب برد اپلاسمنتی رحمت. خب رحمت کدوم سوالات تا این مدت کدوم سوالات پیدا شد؟ سوالات جواب میگیم خب بریک بعد. خب стратегия چند سالش افکتیو نبوده. دور سیوز با 5 ساله بود. یکی وقت کدوم سال 5 ساله بود دور سیوز با پیتیلشنی پلان میگفتن. آنا همه جهت بود. همه دوره سیوز همه توانایی دوره سیوز نگاه کنید که از سبب چی بود؟ از سبب конкретní strategie داشت، конкретní ایدئولوژی داشت. کمونیسم. همین دو تا چی؟ بعد پلانوی اینستیتوت بود. تمام صحابه، سوای مثال کشاورزی می، سوای مدیسینه به، سوای образование می، سوای تا مثال گیولوژی می، همش با پیتیلتنی اینستیتوت پلانوی بود. هوای فوندامنت SSR بود. حاضر هوای کار نکردن. همون چی مکانیزم наладить نشده استوده. شما تصور کنید که همه بقواتی SSR همین بود که مثال انقلاب اکتبر 1917 39 سال جنگ دوم جهان 40 با уже سر شد تریتوری دولت SSR با 17 23 سال دولت 23 سال دولت جنگ دوم جهان ویگرش کرد با یکم شده بعد از جنگ برومد با یکم شده کسموس با برومد از همه دولت های پیش قدم هم پیش شد 23 سال دولت ما چند سال استقلال بستیم 33 سال از سببی که انمون گرزنتانی لینیاهای ورتیکالی لینیاها بسیار همسایه‌های دیگرهای بعد من این ترانزیت جا که ما نداره من این ما بوفر زون این طرف افغانستان چی 33 سال بعد ناف مردم ما فهمش پیدا کرده است داره ناف اویند زور میشه که ناف پیدا کرده است ما плановая система, она хавай стратегия несуза хавай. Давай созду 5 сола буд. Ҳозир ба аз сабабе ки дунё тез дига шуда истода. Ана мисол шумо намедонед ки курси доллару сомонӣ чӣ мемонад. Хоҳем нахоҳем ин таъсир мерасонад бизнесмени шумо ба. Чунки ки мо ҳаме истеҳсолот дошта боше сирё аз берун биёре таъсироташ мерасад. Агар ки шумо савдо бошед маҳсулота биёрон биёре таъсироташ мерасад. این شما شو معقولای معقول نه این بزرگ درست ما نمیدونیم که چی میشه فقط فردا سیاست پلیتیکا کی میگفت که مثلا روسیه اوکراین این خیلی میشه کی میگفت که مثلا این طالبان پیدا میشه کی میگفت که گرانیت ما با مثلا خیلی گپا میشه که هیچ کی نمیگفت یعنی اون کسی اینجا آرزو هم نمیکنه خیال هم نداره درست برای اما قدر اهمی حساب 5 سال کردن قیل 2 سال کردن میده یک сола, 2 сола. Як сола, 2 сола. Неки, мы намекаем стратегия достижений, стратегия поведений. Стратегия достижений 10 сола кунем. То есть максади асосия ки муддати 10 сол, 15 сол ба шумо мехоҳед ки ба даст биёре ҳамон як ранги ҳамин маяк буданаш дар кор, маяк. Ана стратегия поведения, то есть неки расчёт кардан чи точно нақша кашида методу, ҳисоб китоб кардан методу, фильм модель сохта методу, полностью диаграмма сохта метод, именно дорожная карта сохта метод и як сола, ё 2 сола, максимум 2 сола. А ин зиёдаш шумо все равно вая ҳамун рамка ба бурдан наметоед. Дигар гуне дунё тез дига шуда истода. Тез дига шуда истода. Конкуренция бисёр. Хуб, бо кадом савол. Марҳамат. Салом алейкум. Мавзӯи мо управление персонал. Персонал ҳар як вазифаи мақсад ҳар як персонал вазифаи худшо дар профессионал набояд кунад. Вазифаи бизнесмен чӣ гуна буд? Масалан, бизнесмен худро дар чӣ саҳат ва профессионал. Молодец.
همه پرابلم همین بیزنسمن ها همون که کار خودش نمیدونن. کار خودش نمیدونن. وقتی که بیزنسمن کار خودش نمیدونن، کارهای همون کارگرای کرده گشتن میگیرد. نویسید. وظیفه اساسی بیزنسمن چیست؟ وظیفه اساسی بیزنسمن چیست؟ یکم заниматься стратегией. Дуем. Создать команда. Заниматься стратегией. Коре асоси шумо стратегия заниматься кардан. Команда сохтан. Дуем. Сохтани команда. Сеем. Таъмин кардани ресурс. Обеспечить ресурсы. Ресурс гуфта мо чӣ мегӯем? Ҳам пул, ҳам технология, ҳам оборудование, ҳам помещение, ҳамин чӣ ресурс медарад. Обеспечение ресурс. Чорум сохтани система. Ана ҳамин кори владелец бизнес. Чӣ баке? Шумо ба ягон кас бачо система намесозад. Хотиратон намудод. Ягон кас омада, ягон наём наработа ин корро намекунад барои шумо. باید خودتون کردنتون در کار یاد گرفته دائما کارتون همین 4 تا چی صاحب بیزنس همگی 4 تا کار کردن شد заняться стратегией создать команда обеспечить ресурсы построить систему все دیگه همین کارا команда کردن شد бора хар бора биор бора рой кун бора отправка кун ина соз ва соз истисолот кун фурӯшовардор маркетинг ин кора кори бизнесмен нест همین параллельно قبط من با کسی ترینینگ بزرگ ندارم لابای نمیدونم کجا باشم بودم میکروفون شما میکنه دست وای با اینترسیتم یا که اگه تامین وای ما یادم شویم میکروفون دستشون بیرون رفت خودش نمیدوند که میکروفون کلیشون نیاد برای همه خگاب رفته هسته گفت شما باید اون گپ ناجا نبود مردم ما اکو بعضش دهنش همه خیلی کن بعضش همه خیلی کن ناز کشیده گشته گیده بعضا ایش خب با یک سوال دیگر جواب بده دیگه بزنید و کجا کم کنم یک دو دقیقه نکنم که مصاحبه داشت من سوالم در این دورانه نیست خب 2 دقیقه خیلی زیاد نیست استاد راست دیگه چند بار بیزنس کردم شکست خوردم یعنی مفلس شدم از سیتوی بار زدم شکست خوردم در روسیه تاکسافر شدم شکست خوردم بردم کشاورزی کردم باز شکست خوردم این کارا سیل گذاشتم که تو اگر 100 کتاب بیزنس نخونم کارا شروع نمیکنم قریب که 100 کتاب بود کردم و کتابای شما کتی شروع کردم گفتم تو اگر کتی یک شخص میلیونر و نخرم کار شروع نمیکنم انشاءالله که کارم قریب اومده است نه کسی شما بکنه حالی هم میگم استاد دور نرفته میترسم من بیزنسم سیستم هم میسازم وقتی در یک شب 4-5 همون سیستم هم میسازم نتیجهش هم میگیرم آخه یک ربی در یک شب سازی اگر یرشمو یک شب با کار میکنم من سالش کتی سیستم ساختنم بود نشدم مقصد یک مشاهده تلتین که جورت من زیادتر شده که من بعد همین بازم میدونم بانکروس افتاد نمیترسم دیگه چند بار شکست خوردم و قرضا رو جابجا کردم иммунный система уже пайдо шудагӣ против қарзу против ошибок ин чи дар кор ҳамин успех чиай муваффақият чиай диққат это количество попитки чӣ қадар количество попитка зиёд кунӣ шумораи ҳамин попитка ту точно шансат зиёд мешавад количество попитки چند بار شده میکنیم استاد خیستاور رو بزرگ فصل گفتیم بله باز میگم جناب تو باید دوام تی رو هفتاده شدن ممکن نه دوام دادن در کار نکی من میگم تو سبب مفلس شدن تا چی است سبب مفلس شدن دوام که تو به انالیز کار کردی آدم یا که انالیزا поверхностно بودگی
Любой соҳае ки ту мехоҳӣ бизнес кунӣ, вай соҳа ба уже давно дигаро 5 сол 10 сол кор карданае. Мана мисол ту мегӯӣ ки аз Хитой бор мебиёрам. Чӣ бор овардӣ? Шимотка. Ҳамон ҷинсу шимоткае ки ту мебиёрӣ, ҳамон соҳа ба одамо баъзаш 15 сол 20 сол кор карданае. Ва ё баъродар ин соҳаи аз ту нақстар мефаҳмад. Вай таҷрибаша мефаҳмад, ҳар сол 1-10%, 5%, 2% вай тавоноиш зиёд аст. Ту ҳамон нюансҳоша намедонӣ. Ту поверхностно мебинӣ, назарат ба осон метобад. Диққат кун. Соответственно, ту ба ой обгонят кардан наметоӣ. Компетенсия ту ба ой намерасад. Ту фақат кор мекунӣ на уровне хоҳишат, на уровне желания, а ва ё на уровне опыт. Ҳамоное ва мехели хатои кардаги ай. Неки ва уже хатои карда, боли пухта шуда уже медонад клиент ба кадом маҳсулот дар кор. Мана мисол ту агар савдо ба кор карда бошӣ, одам пул кор мекунад вақти фурӯш ба не. Одам пул кор мекунад вақти харид кардан ба. Ту ҳамон маҳсулота харид кардан ба хато кардӣ. Чиба? Не то товар биёрӣ, фурӯхтан наметоӣ. Қимат биёрӣ, фурӯхтан наметоӣ. Не то ассортимент биёрӣ, ҳеҷ ки намегирад. Ту пул кор мекунӣ вақти фурӯхтан ба не, вақти харидат ба. А вақте ки ту харид кардӣ, ҳамон ҷо ба ту хато кардӣ. Ту агар хабардат ба якта одама мегирифтӣ ки ту бояд чӣ кор мекардӣ? Ту рафта ақалли 1 сол кор мекардӣ, як магазини либос аст, як чӣ, 1 сол. Ман ҳамиҷа ба ҳамин амино бисёр бизнесмен, ман гарантия медам чӣ ки амино бизнесмен шудагӣ. 70% амин тамошобинони азиз, афсус ки ин тренерро ҳатто сёнка кардан мумкин нест. Ман барои шумоён ҳатто шумо дар дур бошед, шояд иштирок карда натонисед, чӣ хеле ки скорости интернетамо буд, бо ҳамин бурдигиаш камтар бошадам, бо шумо шинос кардам, нишон додам. Барои ҳамин дар вақтҳои оянда ҳаракат кунед, ба дарсҳои мо иштирок кунед. Бо усус вохӯред. Саломату сарбаланд бошед.